kumsang zakwa somkwa pani unit huma khan South Hospital durtlanga le Ruatdiki Chhangte hi pusi mingthon siamale PRL mangai te fanoni turin alo pianga vandoi thak takina pa hian kumsang ni panga khan chatwan ram malo pansan to ani apa omlo nu hian a pianna hlimena changin mission venga apu puphir dai lewat hena an pem pheita a pian pui u naw Jimmy Lelmuan oma Jeremy Lelmuan puyele la rin tluangi le la siat ki mate anaya Reverend Vanel Ven an Liman Presbyterian Kauchana Baptisma Chantirin Mission Ven Kauchana Dan Chung Alut Thung ane PC Girls School Azir Chua Nuin Highlander Higher Secondary School Paul Som Mazawa Open Paul Som Patni Azaw Thung ane Ashing do na nuamati berutsu pathian fakathai to pazaya niya zain dom ti AMN ni Ruatdiki Christ group a hian kumsang ni som pathuma chang khan tel chanin assistant leader ni in ahun amang liam ta ani he group a tel ve china he group manga pathian choi moi hi nuam atizual AMN an lazir le zaina pianga chul big ni le tel lo lawangai poimo AMN2 ani Ati ini tleng hian mission veng Pastor Bill Zai Paul member ania Bible Society soloist ani bok man in pathian fakazaya rongbolin azin na sa hleboka adam lo ma hi chuan in lama po ahun amang tam lova rongbol na lama azin do reng mai evangelist team te sinot pui pa te le kauchan upa thu sei mi sang sang tanen rongbolin an chuak ho fowa zai tura an som to phot chuan ti hlo tling ngei atung chin MUP MHEP le pavlai inkhom ten zai tura an som ta hian shul hi a hlau zual china angai hlu ani azai chan ber alpa du zong takin awang lai hunte amang cha a an group 1 in Christen poisa hlo be sei nei mi alawa rongbol tura an fe chuak ho chin hian an zai atinung zuala hewang hian pathian poin an group po hi a choi sang AMN chumi za chu zo ve in mal som na dom tam tak pathianin avur zel ani brammai kumsa ni som pariat atang khan nomlo na ne anei chana heti chung hian rongbol na lama nomlo chung po in akal zela anomlo zol tak do wangin kumin January ni som ni pakhat sang ni som ni khan City Hospital Mission venga thakhat don oma nuafam kimlo ma se ze omang reng takin domdo in an chua sanani kumin sang ni som ni GGP General Conference se chi pakhan zai turin an ruat ve lo maya damlo chungin zai nge kha atum burum mai ani City Hospital atanga an chua nu kar khat vela he hun poimo ama poin angai poimo hi ataksa le o chaw tak chungin bitam taki an chong tra puina nen a hanti hlo tling thaya alomin ahlim mai ni hei hi mi pui ma a azain hun ber chu aloni ta ani Lal paro pui bero se kalome ahan zai zo tlailama hian ataksa al chaklo wangin an hole ngala an ho nu kar khat po tling lova mercy som pasari sang ni som nia khan Shillong negrum sa in entir turin an kala hetai hian investigation sang an zuktia doktorin damdoi ko chori don lo check en thlapotang che ti wangin tlakhat nuwa kalle turin aloti a COVID-19 awanga lockdown ani lai hian amit hi thimin ahlia ati awangin Sinod Hospital durtlanga April nisari vela chang khan nitin in tirin akal china nitin kal atul siawang chuan ol samjok nan ti in hospital a hian cabin an hauloka Shillong lampo an pan thei talovani henghun lai hian luna hian ati buai fo to a City Hospital a na chok na in an zu injection fo thina ni
April ni som hi pathum sang ni som hnia Sinod Hospital dur tlanga an luta May ni li sang ni som hnia biak theilovin om chana zandaria ta ICU an lutani hospital an lu hu hian thluaka khosik lutani ti chiat chu ania ICU a lutin alu zana chang hian a hun top thleng hian a har chuak zo talova keinin hui hle ma ila lalpa ko na changin chatuan ram min pan san ta ani one in Christ soya an hlante kan han ngai thaka kan mit thla a me lo lang thin pakhat la Ruatdiki Chhangte chu apu phir dai lawa in mission venga main som hi pathum sang ni som ni inrin ni chunda som pani khan build to pastor Reverend Dr. Seal Liran avoi liam ta a theitop chu a pathian faka alo zai puichin one in Christ ten la moi takramin mituinen an tha liam ta ani uitu tam takten kan tun lai bo ro ka wangin tha liam theilo ma se kal lo thei lo in ti Ruatdiki mangaya thalhal AMN tu ten tha liamin Missouri moi RC pakhat chu a her liam ta ani AMN chuan kan uizialan tirnan kan YouTube channel a omreng tur hian a chanchin le a hlim thla te taralan kan du'a chuwangin he video hi kan han siam ta ani a akal san ta ka chung te pathian thamwana chuan chenchil tlat se ti hi kan chong chaina ani